abantu befone manje abantu bala isikhawini usikhothelwe wena oh man winga yes winga vele eshone kodwa manje ngikhohlwa uzoso yes mkhulu man wazoso mkhulu bengicela uchazela abantu la ukuthi njengamanje sifuna ukungena ukuze bezokwazi befone ekhulume nalendla le engahlali ngisho kuba ayinamshindlu lendla le ayinamshindlu lendla le man wazoso ayinamshindlu lendla le sikhothenge lo Enfana lithi mina khohlwa afana bithi khohlwa afana lithi azile phela lapha madoda ukuthi sibonga umsindo kanti mina ngoma inkinga mkhulu qamba amanga inkinga qamba amanga manje senilaya ukuthi ndala mina fanele wena zozo fanele nina mina ngikhulumela udaba bengikhuluma ngani nina nodwa udaba manje ufike nifuthi nibanga mkhulu ngicela umbuzo mina manini wena le mali wayifanga impela nje 67000 mkhulu angithi mina ngiphikile uthela mana imali wayifaka imali mkhulu namanje ngiyaphinda futhi ngiyasho wayifaka manje uzose manje bephomo akasawusambuse ngani imali yakho kodwa mankazi ngoba phela nangi uyifaka awenzanga lutho wenzeni u7000 awenzanga lutho yingakho ngifuna imali yami uyakwazi ukwakhe oqala ngoba zoso uthana wathi necontract nje wena wena wathi necontract nje wena wathi nesikole sathi company wena nani iphathi yami iphathi yakho la iphathi yakho angithi mina fanele ngiqale ngikhulume ngilawule lento ngenza ngempela manje ngithi mina wena mangazi ngicela ubusele imali yakho lomfana makubeka uyifakile ngiyisele mana mfethu ngicela ubhale inamba la ngifuna ubhale inamba la ngifuna ubhale inamba bonke abantu abaqolwe lenja le angicela njengamanje befone inamba yami ngifuna bonke abantu basesikhawini nabantu bayonke indawo lapha abaqolwa khona ilenja lo sikhotheni lo ngifuna bafaka mana phela fanele ufune imphetho mkhulu imali esikhuluma ngayo mina khokho ngicela mkhulu sivale njengamanje yonke lento le ayikho njengamanje ngoba angikwazi ukuhlala mina kanje lenja lena ikwazi ukuthi iqole imali noma shaya isimali baba ngoba vele ujabule vele ngifuna imali yami kodwa zoso wemkhulu mana mangazi ngicela ukubuza ngiyaxolisa kahle yabona ngendlela mina engibhekwe ngayo kuthiwa yabona ngibukela manje Facebook kuthiwa iqola lisibize isahlala mina ngifanele wena izokuseni mkhulu ngakuhlonipha kodwa manje kuthiwa lo mhlanga ubizwe yini lo mhlanga uthubizwe yini asembize njani cha uzoso ufikela kumphela wathi wena uthatha imali yakhe ngithi mina wena mangazi yini wayibuyisela imali kalo kamfana kalozoso ukwenzela kulento vele iphele nje hayi mkhulu uyabona ngoba ngihlonipha wena noma igama lami yena selilimazile ubengengalimaza kuyinja lokho ukuthi nina ngoba nenza lento nenze content lokho ukushiso yini lokho angithi ngizama ukuchaza mkhulu ukuthi cha icontent enjani ngoba nayi imali phela nayi imali ngizama ukuchaza angithi phela angithi wayenzembisana selate 1000 one chaza phela ukuthi one lo 178 lo one chaza awuchazi nje yabe uzomdonsa glasa hamba manje kunenze awuchazi nje baba ngoba phela ngizongixhaphaza akho uzungena mina mkhulu angizeli ukuzokuxhaphaza cha ngifune ndoda noma ndoda angizeli ukuzokuxhaphaza futhi ngoba ngifike la ingoba ngiyahlonipha kodwa futhi mkhulu ngiyacabanga ukuthi mina ngifikela bothumhla ngo4 wafika wangibiza uthi mangazikhona into engale ngaphika ngathi ayikho mkhulu mana ngaphika ngathi ayikho ngisacela ngokuthi manini ngingakakhathulile makuthi akuyona icontent le eniyenzayo la ngifika lapha kimi ngogodloza ungani ngisacela lento ningayenzi kimi ngoba mina ngihlala lapha emafonini number 2 le mali sengibonile lapha elunganeni lapha efonini kaKing Zoso mbuyisele lento vele iphele ngoba manje lento le lo mfana uyamuzwa manje kasala ule uthi ufuna imali yakhe ngibuyisela imali yakhe lo mfana ngiyacela ngiyacela ukuze sincane ukukhuluma kodwa one day ngoba shuthe umuntu lapha odumile ku social media uyena laleleka ngcono nomuntu ongenayo social media so makade nomuntu ngisho ukuthi uqhathazwa ingane akekho umuntu mkhulu ozolalela ngoba koma lethiwa uabuse ingane ibuhlungu lento mkhulu mana so painful mana kodwa manje mangazi nami mfana imali ngiyavuma akuthi ngizomkhulu ngiyavuma wayifaka imali pho manje yini ngasambuyiseli
Angithi sasenza umsebenzi naye. Nasebenza. Ngani umkhulu. Unavido mina ngivezela yona. Ayenza izolo. Ayenza izolo. Ngoba siqala ukuxabana. Ile yanto sefanele ngiyophethe uthi kimi. Sigcina mhla ka sengikhohle video thoba umhlaka ba kodwa sigcina ukukhuluma naye. Wathi ungakhohle khawo le uyoyenza uze sithola umuzi lapha engiyokuthola khona ubaleke kube ngathi ngiyayibambela ukuze abantu bebone. Usho mkhulu wona mkhulu ibhlungu lento izolo uyenzile lo video mkhulu uyenzile mkhulu lo video ngokuthi mina ngangaba ukuthi ngeke mina ngihambe ngibaleka emakhamera mkhulu uyenzile mkhulu lo video izolo uyenzile mkhulu mana ngichazela ke mangazi usukhala masukhala hayi ukhotheni khaliso ukhotheni mangazi leya kodwa cha leya mangazi yakithi ngikimba mangazi yakithi uyakuthini ngithi mangazi yini ongambusela imali yakhe lomfana mkhulu ukuthi igama lami sesekucimile ngizozama mkhulu ukumbuyisela ayikho ngicela umbuyisele imali yakhe ngizozama ukumbuyisela umbuyisela imali yakhe ngizozama kodwa boyiqiniso kangakanani ukuthi lento nenza lapha kwagoduzungane ayikho ngithi mina nansi imali mkhulu engamisebenzi ngiyayibona akayibuyisi akuveli ngani pho kuyena ayibuyisa imali yami akuveli ngani pho kuyena ayibuyisa imali ukuthi wayibuyisa uma kuyi content akayibuyise phela kuvele nayo ufakazi ukuthi wayibuyisa ngicela uphendule le futhi angithi mina ngiqashiwe la ukuthi mina angihlambalaza mkhulu ngafela nje ngifuna ukuhlambalaza phela ngithi buyisela imali ekhokhela hawu buhlanjalazwa kubiza kangani ngokuhlanjalazwa hawu buhlanjalazwa wathatha imali ndongani wathatha imali uyahlanjalazwa wathatha imali uyahlanjalazwa uqonde wena ukuthi ukhingoso wakunikeza lo imali ngo-60,000 ngoba efuna ukuthi wena akuhlambalaza hawu abantu ababambe imoto yemali hawu umuntu obambe imoto yemali uya lapha azi kunebhanga kodwa ngoba igoli yakhe sekuyimali mina ingakho ngithi ngifuna ukuvuma kubantu bonke ukuthi iphutha lami kube ugovu ukuthi anginalanga lento ukuthi one day iyongijikela ngiyavuma buyisela imali yami uyazi mana mkhulu uzobona ngempela umuntu lo ukuthi uyisigebengu lo muntu unayo yonke indaba waye qamba manga uqambelana manga khona wena mkhulu usungavele usuke unikeze mina 67,000 uzonginikeza 25,000 uzonginikeza 25,000 uzonginikeza nathi unganikeza umuntu imali engaka for i-content ayibo ayikho lento kwahle bethi wenza abantu ingane nami nje bethi kwathi yini bethi mangazi naku mana mkhulu nansi ma ungasendela umuntu imali engaka for i-content imali engaka ufuna ukwakha lo muntu uzubone ngempela ukuthi ubunja bakhe ngisho umuntu wayidloba iplane akamnikezanga imali uyinja mfethu awumnikezanga imali umuntu wayidloba iplane ngakunikeza imali yonke uNkulunkulu nakho uyakubisa ukhingoso manje ngamsinde khaya ngizobambe evanjeni ngempela ngiqinisile ngoba phela umntwana kwakhohlungane la unakho abantu ngoba ngincinde inzondo imali hey khona akenzange ukuphatha la ekhaya kancane mkhulu uyabona ukuthi uthele esuka lapha musa khuluma izinto ngoba ngifuna imali mina musa ukhuluma izinto engaxhume engaxhasi nanti esikhuluma vele ngangevele ngayifaki only 4 hours with 800 views yebo abantu laba siyakhala siyahola yes ngiyakhala ngiyahola ngifuna imali yami vele ngiyakhala ngikhala ukuthi wena wangiqola kodwa futhi ngiyahola futhi yebo nanzi phela imali mana mhlawumbe umuntu ofonayo lo yebo hello sawubona ngiyaphila khawula ukuthi khamba kanjani yebo ya lenkabi uyayazi lenkabi le alright khawula kithi ngiyabonga manga angifuni indaba kuzongizela abantu abaningi ngiyabambezela madoda kuze kuhlukana unyaka le ndaba ngifuna ukuyiqeda namhlanje ngoba ngifuna ukuthi kuzokushaya unyaka uzabe kukhona indaba ngoba mana mkhulu mahlanu kumbambezela mana mkhulu ngicela
Hawu. Sikhuluma noZoso. Ngikhuluma noZoso mkhulu. Kahleni. Ngikhuluma noZoso mkhulu. Hawu. Ngikhuluma noZoso mkhulu. Hawu. Awuvulele futhi ukhuluma nababe. Ivule. Nangi ngivule. Lo muntu usikhotheni lo. Nathi ngivule. Nizongixhaphaza ngempela. Ayikho umkhulu lo nto leyo yazi. Ha? Cha ufese ngicela imali yami. Cha ngicela imali yami. 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 Ngicela imali yami chawo. Mina chawo namncane ngiyifundile. Mkhulu mina mkhulu ngicela ngishana mkhulu yes. Ngoba ngifuna imali yami. Chawo ngifuna imali yami. Yes. Bese ngicela sambeni. Yes mkhulu sekuphezulu ngiyabonga kodwa cha wenzela imali yami endodo bethi ngeke ikwenzele lutho yes ngeke kwenzele lutho yonto leyo yes lokukhotheni bakho obenzayo then uqhubeke mfethu uhambe lokhu benza ukhotheni yes ngicela ukuthi uqhubeke into yanini mkhulu mkhulu njengamanje ngifuna ukuhamba mina njengamanje mina ngifuna angitshele ukuthi khuluma cha khuluma mkhulu ngeke mkhulu Sholo cha uphethe ngizongeza mfethu ngifuna imali yami ngifuna imali yami Ngizomnikeza angangikhuluma mina ngifuna imali yami namkhulu ngicela ungishaye ngoba ngiyahlelwe imali thula ngithatha isinqumo manje iphela lento ngoba ngizokubambezela ngento engaka wena mangazi nikeza lo mfana imali yakhe uphume ekhulumeni ngicela ungitshele uzomnikeza nini imali yakhe uzomnika uzomnika nini imali lomfana okay mkhulu ngizozama mantela lokusana ayithi uyazi ngisebenza ngabantu ngokuthi ngiyapela vele mangithi sami ibhizinisi ikhona mina ngicela ukuthi ukhuluma ukuthi uzomnika nini lomfana imali yakhe mangazi ngitshela usuku nesikhathi ngicela ukumnikeza mhla 25 January angitshela mkhulu futhi ngicela ukuyinikeza wena yes ngiyabonga ngicela mkhulu njengamanje uyibridge mkhulu yes uyibridge ngamanje ngingangifaka entweni noma no mkhulu ngizoholela mina mkhulu ukuthi udlale indima yokuthi ngibambe nale iqola mkhulu ngiyacela mkhulu nabantu bazobebona la ngokunikeza imali mina hayi ngoba imali ngiyiswele kodwa ngifuna imali yami bengifuna uku-expose hayi ngoba ngilambile mina nali ibhenki la ngakhombisa imali ebhenki ngilambile wena kodwa uzobe usikhothela uzufe mhla ka-25 January ngicela utransfere imali ngicela ifake wena mkhulu uzongisendela iproof mina ukuseyifakile wena ayikho into ezongihlanganisa anginike mase nithi mina ngifake ngalesikhathi ngiqala lento la ngiyifaka ngani kimi iqale angithi njengamanje mkhulu njengamanje wena umkhulu ozokuhlanganisa mkhulu ozokuhlanganisa yabo ngokuphana endawo nje kanjalo akasusa imali eyibekela wena mkhulu uyithathe la ngiyacela mkhulu yabo mhla ka-25 ngicela ufake umfana imali kodwa lento wena ngisazoyilandela lento mina mkhulu angilambile mina mkhulu ngiyasebenza maninike manje sengiyahamba manje la ekhaya angifuni umsindo la ekhaya nisazobuya nina nobabili ke nizogeza lo msindo uNkulunkulu niyangixhaphaza ngempela bekufanele ukuthi nina mafanele nilungisele lento nilungiseli wena mhla 25 ngicela unikeze lo mfana ngiyayivala-ke lento lena phumani manje nihambe la ekhaya nizodelela uNkulunkulu hambani hawu niyangixhaphaza nini hawu hambani nje wena mhla 25 mangafakela lo mfana manje ngiyabonga mina mkhulu hawu njengoba ngithinde phansi manje ukufika hawu nankuba ayenziwa nje lento lokungazazi hawu asabe